Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil munazzal, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni al-hadits atau kama qala amma ba'du. Hadratul muhtaramin, sataja alim sataja ulama, naqsu bi dzikri salar epon sebulja Kiai Haji Khazim, saudara epon simulja Kiai Imam Andalusi, sarangan saudara epon simulja Kiai Haji Muzammil, tersarangan epon simulja Al Ustadz Muhammad Rifki, sarangan seteja para masyayikh, para guru, para ustadz, setak komang abdina sebut setong persetong asma agung ajunan, bentak orang yang rasa hormat terasa takdim dari abdi nemu kuda ajudan semulja. Seteja para rabu, para onjangan, sepo anong, sesami-sami sekek alongku, nyampat ini pamondut, juga dan berbaik onjangan dari sahibul haja, sahibul bait, sepetek kau juga amul jaaki. Antar kabitan kalaban amujja, amuji syukur, harga ajudan Allah subhanahu wa ta'ala, dat sema agung juga dat sema soje. Kalau berkersa epon ya saat pagi are makin kak dinto badan kau serang ajudan sampai rabu sampai bulja bisa apangki engkun alauku bena acing bena terok bena atak kak dinto amarga nyampateni pamondut juga dan ngolmai oncengan dari sahibul haja sahibul bait yang kak dinto keluarga besar dari Bapak Haji Ramzi sekeluarga di dalam setong tarik kasih agung yang kita dinto akdun nikah antara epon saudari Wafiroh, saya menangkap potret dari Bapak Haji Ramzi dan Epu Haji Fatul Riang Payudan Tungdeng sarang calon raka epon yang kita dinto saudara Muhammad Rafiki minangka putra dari Bapak Ahmad bin Ebu Astuti Kelompang Berpakong. Pramila dari Kak Dinto pancung porong pandu epon ajunan sangat yarap mungku dek calon komandan si kedua Kak Dinto. Muka-muka calon komandan si kedua Kak Dinto itu dia kina akad epon Abdul Mubarakan Maksuman tor itu dia kia keluarga se sakinah mawaddah warahmah sebisa nyetak situng keluarga si alabana si atong rokon cum-cum tarentem se martabat atak teng-teng atak tong-tong-tong kasetong patang tolong patang rojung ejung poncung se nyopre martabat rampak naung beringin korong. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat tersalam semoga tetap kaan juga dan kamastikan alam Eki Dinto Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seampun apun-apun kalau setuju
dari jurang asor setak kaopor, dari telah kekainaan setak kesamaran, sehingga betul kalau stage saat pagi ada kantos karantep tertiba bantet. Para lagu para unjangan sebuah anung se sami-sami par juga. Kaangkui cicer torrekas epon lampa. Betul kalau bilang ke pengajum pengagit lampa saat pagi are makin kak dintong. Bekal ngajumagi angkiten tarika sebekal kalapa saat pagi are makin. Tarika sekabikan bilang ke al-iftitah di umil Quran. Sedalam hal kak dintong. Betul kalau nyoon dak salar epon kiai Imam Andalusi kaangkui ngabiti Tarika sekaping 2 minangka pamawasan ayat-ayat saja Al-Quran. Saya dalam hal kak dinto bekal emaus sarang salar epon sebulja Al-Ustad Haji Saiful Islam MAG. Tarika sekaping 3 minangka prosesi akisa tundang pajudan yang kak dinto salar epon sebulja Kiai Haji Mozambil. Tarika seteras epon binangka pemawasan salawatul Nabi bi bahadil qiyam sedalam hal kak dinto bekal emaus langsung sarang jamiatul hadra Nurul Hikmah larangan dalam Pamekasan. Tarika seteras epon engki kak dinto seserahan mungku dari komandan laki dan komandan bini sedalam hal kak dinto bekal esepoi sarang ketua rombongan dari Birangka sambutan tunggal se dalam hal kak dinto bekal esepoi sarang-sarang epon semulja Kiai Imam Andalusi. Tarika kak dinto bekal epon ketor epon basi kalaban pantua panyampurna se dalam hal kak dinto betul kau lanjut berba epon dan sarang epon semulja Kiai Haji Khazin. Sekak dinto angkitan tarika sebekal kalapa saat pagi are makin kak dinto dan setuju para masyayikh, para guru, para ustadz seampun kejabisan amanah. Betul kaula ngatur beto kalaban tertib terrotot. Benderi betul kaula menangka pengancung pengakit lapa saat pagi are makin. Sanalika ajudan sambil lampu sampai mulja. Tapangki tentu tontuk sekorang sontu. Acuman okara sekorang akor. Tunatun ke pamator dari ATC paling asor. Nyawana sapura se sobung batas epon. Wabillahi taufiq wal ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.